ke lepanta a hwetša thušo ke dipotšišo lotše go ba mohlomongwe goba mohlomongwe o ile a fetša a lobile bophelo motho yo mabapi le go swara ke bolwetši bjo ba lepanta ka kapa re solele maitemogelo awe ba bantši ba ka ikerea ba kgolegile kudu ka se o ka se bolelago mabapi le maitemogelo ao o nago le wona mabapi le bolwetši bo ba lepanta botšiša se sengwe le se sengwe seo o ratago go se tseba mabapi le bolwetši bjo ba lepanta gomme dikarabo ka moka di tlo fetolwa gona fa lenanegong la pitšentše kgolo le kgono mo re sepelago a le professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa gona ka fale ga matlala Ramošebo kgauswi le leta mo ka kapa re gopole gore professor Moremi ke ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebega go mafaseng a kgolele kgauswi re na le yena letšatšing la lekgono a gomme nke ke re ka sona sebopego se nke ke gona ka fale ka go yena ka fale nke ke motamiše kapa ke mo fe sebaka se nke a tamiše motheletše kgolele kgauswi mo a ka bego a re theleditše a le gona professor malome ka kapa ga ke thome ka go tamiša ke dumediše ba ka kua mafateng a matelele ke dumediše magoši bo mmagoši ke dumediše dibishopo tša rena bo mmabishopo ka moka ke dumediše mangaka ga borena a setšo le bo mmangaka ka moka na ga bona ke dumediša batho golela kgauswi re sa šie motho ba etapele ka go fapana ke be ke bue ke dumediše ba bagolo ba ka mo meagong ya kgašo ke be ke leboge le mošomo mobotse o ba o rileng tšatšing la lekgono gore batho ba le leng kgala ba lla ba tle ba rekwe tšatšing la lekgono ke a dumediša le ka kua gae ka moka ke sa šie motho malome ka kapa ka moka bo abuti ka moka le leng ka mo studiong ke re dumelang letšatši ke le le fihlile tšatši le le botse la go bolela ka hlogo poledišano ye e tla išang batho ba bantši ba ga borena ke a leboga malome ka kapa madume ke yao a go tšwa go phahla go hloka sekutu ka nnete madume re a amogetše ka diatla tše pedi professor a tloga a kwagetše kudu ebile ke madume ao a kwagalago a tloga a na le hlompho le seriti madume a boikokobetšo gomme a re a leboga professor le kgono le re lebeletše taba ya lepanta o mongwe o re na lepanta ga botse ke eng ge re bola ka bolwetši ba lepanta re bolela ka bolwetši ba mohutamang ebile na ge e ka ba mohlomongwe botekadile bo ka be botekadile ka tsela tša mohutamang ebile motho a ka bona ka eng ge e ka ba ntwe e motšhulego ke lepanta malome ka kapa ge re bolela ka bolwetši ba lepanta re bolela ka bolwetši bo tšwang motho o mongwe le o mongwe o e leng gore o tlabe a wetše ke kotsi ye e leng gore ke ya bolwetši bo bobitšwa lepanta ke bolwetši bo e leng gore motho wa gona o tšwa dišo tše e leng gore di sepela ka line mo go tee bolwetši ba lepanta ke dišonyana tše nnyane tše e leng gore di tšwa metsinyana a se gantši di tšwa boladu a se gantši di tšwa madi ke dišo tše e leng gore di tšwa metsana re na le phapano ya mapanta go na le lepanta le lengwe motho o no tšwa molaene so o mo black o no sepela so molaene gona ga o eme ga o sepele le dišo o no fiša motho wa gona wa kry ile gore o ba le pain ye nngwe e leng gore ga e kgotlelege ke lepanta le le leng gona so bolwetši ba lepanta ke dišo tše di sepelang ka line ye e leng gore kua pele di ya go bontšha gore di ya go kopana kore ge le tšwile mo go wena mo mmeleng ge le ka go thoma ka mo lehlakoreng la left go ra le ya go gapeletša go traya go fihlelela le tla go fihla ka go right pheletšong ya lona le gahlana gore le tle le felletše e le gore le go khosetša mathata so a fapana mapanta malome ka kapa a fapana doctor wa tseba ke leboga kudu ka mokgo le a hlalosago ka gona ditho tša mmele di thoma ka hlogo professor tša felela ka maoto na lepanta le ga botse le hlola ke eng mo mothong lepanta malome ka kapa sometimes le kgona go hlola ke infection sometimes le kgona go hlola ke thobalano gantši ba bang ba le kry-a ka thobalano
sometimes le gona go hlola ke malwetse a motho e leng gore o na le ona re na le bolwetse bo ba lepanta bo e leng gore like motho wa bo kry-a ka lebaka la malwetse a sejwalejwale a go swana le bo di-HIV re na le kore la HIV lepanta la gona le ka go tswa mo le go tswang gona le ya go tswa di-shingles di a ema kore o tswa dišonyana tše nnyane and then ge di fetša go tswa di a ema di ka go tswa mo lihlong ga nnyane so kudu di ya ka gore di go tswa mo kae mara di sepela godimo ga tšhika ye e rileng di sepela mo godimo ga di-nerves so lepanta le e leng gore ke la batho le e leng gore ba go rometše ka lona gantši lona o tlo le bona ge le go tswile mo nokeng goba o le bona ge le go tswa le go crossa and then le bontšha gore le a sepela le nyaka go bona le tla go gahlana so leo gantši ke le e leng gore ge re lebelela re le bona e le lepanta la batho but lepanta kudu le hlola ke infection lepanta le a bua ba kgona go romela ka lona ka dihlare tše di rileng and then tše e leng gore gantši ge ba di dira ba di gahlantšha le diphoofolo that's why ke re go na le lepanta le lengwe o kry letswile motho a no tswa molaene mo black so o no tsamaya mo lethekeng o bontšhe gore ke line ya tsamaya and then ntho e nyaka go bona e tla go gahlana jwale ka ge ke hlalositše professor gore ditho tša motho di thoma ka hlogo tša felela ka maoto na lepanta ke ditho tše di feng tše e leng gore le dula godimo ga tšona mo mothong kudu gantši le atiša go dula lethekeng kudu gantši le atiša go dula mo godimonyana mo ga dimpa kudu gantši le atiša go sepela ka morago ga mokokotlo wa motho and then le la sekgowa le kgona go tswa mo leiko re le kgona go thoma mo hlogong go no tswa di-shingles tše nnyane dišonyana tše nnyane and then tšeo ke tše e leng gore kudu di nyaka sekgowa mara tše di nyakang rena batho baso le nyakang kalafi ya setšo sa segagabo rena ke tše di thomang mo gwamo kore tše di tswang mo mmeleng mo ya ba bangwe ba kgona go betha ka lona mo molaleng o kry letraya so ntho e nna re sa e nyakeng ke gore letraya because lepanta le tswa godimo ga di-nerves godimo ga ditšhika ya le sepela le tšhika eo and then go ka gore ge e le gore ke la sekgowa o tlo bona le go tswile gona mo phatinyana e nnyane eo fela le emi mara go ka bona o tswile dišo tšela o di bona gore dilo tše di a sepela ke molaena di eme dilo tše o tsebe gore mo go ne le dilo tša batho ka gare prof o sa tšo o bolela gore ge o ka bona le traya go ra gore ke dilo tša batho go e ra gore ke boloi ke a go leboga na lepanta le ka tšea moya wa motho ge le šetše le moswere re na le lepanta le lengwe šile lona le ke le bolelang kere ke le black le no tswa go no tswa molaeno mo black like ka letšatši le ka sepela close to PC ka so mo mmeleng wa go le ka tsamaya kore ka matšatši a mararo santše le gahlane ka 3 days la go bolaya le kore like le ba bua le o kare ke mokopo moso lepanta mo le fedileng le a bolaya because lepanta motho o bolaya ke pain a bolaya le ke phišwa lona so lepanta if o sa le attend ka pela e ka ba la sekgowa e ka ba la batho lepanta la bolaya malome lepanta le a bolaya prof dišo tše dintšiši di tšwa batho mo hlogong tša go ba le metse na le tšona e ka ba e le lepanta goba mohlomongwe go na le tše e leng gore di kgona go tšwa motho tša bonagala jwale ka lepanta empa e se lona re na le dišo tše di kgonang go tšwa motho di bona le jwale o ka re ke lepanta e se lepanta that's why ke nyaka go lemoša batho gore re na le dišo tše e leng gore ke lepanta la segagabo rena le re le tsebang ga le re ge le tswile motho la tswa la ema le ya tswa le ya tsamaya gobane mmereko leina le rena ge re le bitša lepanta ke lebaka la gore le rietše gore le gahlane ene mo le gahlanang gona motho gona santše a hlokofale so dišo tšeo ke reng di go tswele like di no tswa dišo fela di sene movement seo se go bontšha gore no santše o kry-e taelo ye e rileng ye e leng gore ka go thuša ka lebaka la gore lepanta gantši malome ka kapa le kosa ke infection mo mmeleng wa go that's why gantši motho wa lepanta ga a tlile re gapeletša go mofa ditaelo tša go leka go tloša di-infection mo mmeleng wa gago kosa le nyake madi a ditšhila motho wa go ba le madi a ditšhila o ba le probleme kgolo because o feleletša wela ka gare ga mathata go etša gona ke a bolelang ka nnete professor le tloga le di tlhalosa kudu mongaka di tsena ka gare ga tsebe ya motho di a kwagala dilo tše na ke eng seo motho a ka se dirago mohlomongwe gore a dule a šireletšegile gore a seke a tekgwetša a wetše ke moleko wa lepanta malome ka kapa ntwa mathomo lepanta batho ba swanetše go le tseba gore kudu re le kry-a ka thobalana monna ga a bona gore mosadi ya gage ba šala ba mo tsenela
go ba le tša di berekang godimo ga mosadi ya gage ga sepetša ile magweng ge o le monna o no tsamaya o tsenela basadi ba batho tseba gore o tlo gatlhana le mathata go swana le yago go tsenela thobalano sometimes o sa itšhireletše o feleletša o wela ka gare ga mathata mohuto because lepanta le tsamaya ka madi ke tšhireletšo ya mathomo ye e leng gore nka e fa batho ba bantši gore batho a re reng ge re tsenela thobalano kudu mo e leng gore ebile wa tseba gore mo ga se didiba tša gago le ge e le gore ga go nyakege banna di tšhireletšeng because le feleletša le wela ka gare ga mathata gobane seo le se dirang ga se nyakege and then ye nngwe gape malome ka kapa motho o mongwe le o mongwe mmele wa gage o swanetše go o šireletša ka mokgwa wa ditaelo goba ge e le gore o tla ba modumedi o ka pheta sedumedi ka mokgwa e leng gore ga geno le pheta ka gona goba ka gaga go pheta ka gona but o swanetše go tseba gore re na le lepanta le e leng gore batho ba kgona go go gatiša lona la napa la go fitlhela mo mmeleng ge le kry-a mmele wa gago se wa šireletšega go moroba go lepanta le gore le dule mo mmeleng wa gago re ne le ye nngwe ya boraro ba lešiyona lepanta lela le le thata ke reng ke la mokopa lela ba le riang ka dihlare tša go tšwa ka ntle so ge le kry-a mmele wa gago teka ke bolela ka tabeng ya gore ga o ne tšhireletšo ga o ye felo o no dula ka gae a o te tšhireletše ka selo o tlo wela ka gare ga bothata ene lepanta nna gantšhi kua gae matšatšia batho ke ba šireletša lepanta ka lebaka la go ba fa z2 ke taelo e leng gore like gantšhi e thuša motho kudu ka go cleana di-infection malwetši-lwetšinyana a sa nyakegeng di-STI and then e berekana le dilo tša mohuta o le ge e le gore batho ba go romela ka meleko at least ba kry-a e le gore mašole a gago a mmele a ne le maatla and then a le kgone go ka dula mo go wena gore re tšhireletšo ya lepanta e gona malome ka kapa sa mathomo ke gore banna a ba hlokomele didiba tša batho one and then ya bobedi ke gore batho ba tiiše mebele ya bona ya boraro ke lebaka la gore nna ke na le taelo ye ke e fang batho kudu ga ke fela ke re ke a nokeng la boraro le lengwe le lengwe kua nokeng ga re no ya fela ge re fitlha kua go ba le taelo ye re enwang ye e leng gore ke a tseba gore motho o mongwe le mongwe ga e nwele e tlo kgona go ka mo thuša no re a leboga prof ka mantšu a mangwe go ira gore lepanta go sa kgathale gore na ke la mohutamang le tšwele motho mo kae ge motho a nyakile thušo e sa le ka pela lepanta le a alafega prof lepanta le alafega go thoma o le bona lekgono yemelela o sa le lekgono gobane o ka le tlogela wa re ke tla be ke tlang o kry-a o bodile mmele o ka mokana ga ona o kry-a o bodile mmele o ka mokana ga ona so lepanta le alafega ene lepanta ga sento e tšea nako kudu go šetse re go alafa lona malome ka kapa nna a lentšee nako lepanta 3 days fela ke ba ke bona mo ke yang gona lepanta le ka kgona go fetela mohlomongwe jwale ka le abela goba awa ke bolwetši bo e leng gore ge le ge bo ka swara motho ka mogae a gone gore bo ka tle ba fetela o mongwe lepanta ga le fetele malome ka ga le fetele monga a le fetele lepanta le fetela mosadi o e leng gore a ka robala le monna o a neng le lona that's why gantši ge monna a ne le mosadi a swere ke lepanta re mmotša gore no emanyana ka dilo tša thobalano re berekane le wena o fole pele and then ge re le busy re treata monna o re nyakišiša le mosadi o gore o eme jwang mara advice nka e fang batho ke gore no ge lepanta le šetše le go swere nto mathomo ye santšeng o e dire santše o teste o nyako o tseba gore ne status sa gago se jwang cause nako e ntšhi re ne go kry-a e le gore no batho ba bantšhi ba ba swereng ke lepanta ba godimo ga treatment e rileng or maybe ba tseba status sa bona gore santše ba nwe treatment sometimes a ba enwe so ge ba enwa treatment eo and then re kgone go tseba gore okay re tlo go fa taelo o enwe ka nako so and then o nwe treatment e ba go fileng yona tleliniking ka nako so and then ra kgona go thušana wa kgona go fola ka pele ka nnete prof mongaka re a leboga ka hlompho le boikokobetšo mohlomongwe pele re ka ya megaleng go ne le se e le go gore professor ka boyena mohlomongwe o rata go kry a ka se fetiša tsebeng ya motheeletši go motheeletši ke rata go le lemoša gore lepanta le gona le a phela lepanta le go baditše ba bantšhi ke alafile ba bantšhi batho ba lepanta mapanta go fapana ke mo ke le botšang ke re lepanta ga le ntšee beke lepanta ga le ntšee beke ge motho a swere ke lepanta a lekolela mathomo if wa bereka e tla ga moremi ke tla bolela le makgowa gago ka ngwalela signnote ya gore wa bajwa re kgone go go alafa e sa le ka pela o hlokomele bophelo ba gago gobane lepanta le bohloko o ka se robale ka lona o tlo palela ko go hlapa
and then lepanta le tlo go pallisha go phetha mabaka ga go a bohlokwa a santsong wa phetha so e re bolela ka lepanta re bolela ka ntwe re tsebang gore e kotsi bogole ba bokae so batho ba gesho go le gausu mo leng gona lepanta le skela le tšea fast ene re na le lepanta le lengwe le ileng gore malome ka kapa o ka le alafisha ka sekgowa mara wa makala after nakonyana wa bona le bua gape ke lela go botsang ke re le ne le dilo tša batho ka mogare so normally le ge ile gore o ka ya segweng but ke re ya nako ya gore o ye go batho ba sega geno and then ba tle ba kgone go bona gore ba go thusha jwang or if o mokreki o bone batho ba kereke ba bone gore ba ka go thusha jwang cause lepanta le a bua le swana le stroke a le no go tswa and then wa napo wa re fodile if o swa le treater ga botse ka mogo go nyakegang ka gona le tlo go boella gape yeah profo e re ke go leboge ge le ga jwale ke gopela go ya ka mabenkele mongaka ke moka a re tle re kgone re ya megaleng nna le lena ka hlompho nke ke dire ka tsela ye ke no re wena makoti a nke o no re fie Asjakanga Music Production ga mmogo le Rakhutsa Security ka tshwarisano le lesuka la motheo ba go tlisetsa #Asjakanga Spiritual Revival Show ka di 3 tša June 2023 di tsela di lebile Falban Community Hall go tsena fela ka 200 rand fela e le nako ya go thoma ke iri ya bobedi mathapama until late hallelujah re tla be re ithabisa le ba ba latelago setlhopha sa lesuka la motheo Dr. Kenny Makweng Pleasure tša manyalo Moliseng le sa Africa Brawili le Keletso Halakona le dia boraro Mpa Rams Johana Mahlangule ba bangwe ba bantšintši Mosara Marapo wa letšatši goba MC ke Moruti Mjomane go kwetsa tshedimošo ka botlalo go akaretša le direction le tšetša dinomoro tše di latelago 073 083 0221 goba 060 606 5501 Hallelujah. A ona le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupye sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošebo gausu le Letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka. na o rata seo se kwa go mo sadi mo yense go ne le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše disebediswa tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a losemesela morago kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elanstoren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšere molaodi nomorong ye 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highfield Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za ge o bolela le rena dikgokaganong tša leyago ka moka šomiša hashtag MCRS25 9-12 re aga malapa lelanegong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labone. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.
motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re sa le ka ga lenanego la pitšentše kgolo mo re sepelago le professor Moremi a re lebeletše taba ya lepanta mo re tlogago re ka thaba kudu gore motheletši ko gae nke a re abele maitemogelo a gage mabapi le bolwetši bo ebile re ka thaba kudu ge batho ba ka botšiša dipotšišo ga se gore ge motho a sa botšiše go ra gore ga sa botšiše gore a re o kwešišitše go ne motho mongwe o no gomola a sa kwešiše go sa motho a tla go founela re na le kae na ntate kakapa na kana professor Moremi o ile bolwetši ba lepanta bodia jwale wa kry le gore ga ke mošomong ebile ga ke gone go tlhalosa gore professor Moremi o ile lepanta le bereka ka tsela ye feng re ya megaleng magagešo go 0648582771 0648582771 re ya megaleng ka sona sebopego se mo re yang go topa batheeletše go botšiša mabapi le bolwetši bo ba lepanta bo se motheeletši mohlomongwe a ka se tsebago kapa mohlomongwe a lemošwa sona ga re mo diphekolong magagešo ga re mo diphekolong a ke tsebe gore na mohlomongwe ke tla re mohlomongwe ge a ke tsebe ke re mohlomongwe ge le emergency motho a re ke a hwa ka kapa a ke tsebe mohlomongwe nka dia mogaunyana ka re professor motope shuwe motope a seng ka e hwa jwale 0648582771 ke nomoro ye re šomišago ka mo dipapošeng kgašo ge o ka re o re o letša mogala wa hwetša e le gore o ka re network ya gago e ya go šitiša ka fao ngwanešo re na le WhatsApp line re na le WhatsApp voice call ye e le gore le yona re ya amogela e seng video call WhatsApp voice call go 0648582771 0648582771 nke le boleleng le professor mabapi le bolwetši bo re bolelago ka bona bo letšatšing la lekgono re ke re ke sa emetše megala ka mo go 0648582771 nke ke lebelele ka fa okay load shedding anyone who can share information can inbox my Wi-Fi all right next network is down all right okay ba ke ba tlutša ba roka ya no ba go amogela prof ka letebejana re a leboga ke tele okay ke tloge ke nyaka dipotšišo Malahleni ka Witbank ba re bana le rena ba bana le rena re a leboga ka Rustenburg tshegofatšo a Ramorula re a leboga ka Rustenburg lekala junior re a leboga ka Malahleni re tloga re leboga kudu magagešo Poche parking ndwe Potchefstroom re a leboga meme Seattle re a leboga Rustenburg appointment Ivan Ponzo Joana re a leboga ka Rustenburg no Rustenburg ke ntšhe le kgono re a leboga magagešo ka sentšhe re yone Grace Madisa a re a go recognize le wena Regina Molomo ka Erasmus Klufu ka go la Pretoria re a le recognize magagešo empa se re tloga go man re se kgopela kudu e ka ba dipotšišo mohlomongwe kapa maitemogelo a lena mo e leng gore re ka kgona go tseba gore na gabotse professor ke dipotšišo tše di fetše a tlang go di araba ntle le tše re mmotšišitše go tšona prof a ke tsebe gore network ya rena e gabotse nang a ke tsebe go swantše go be ka mokgo empa e re ke bone ka fa mohlomongwe go na le se e leng gore nka se hwetša motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ke topa motheletši ka separapara šo wena MCRS mo moyeng dumela
MCRS MCRS 0648582771 go na le motheletša šufa ebile o rometse le senepe sa gagwe a nepile fa o re ke nna hlokaina ke tšwele rush mo molaleng a go tloga ngwaga wa go feta ka November gomme o re ke tšwele rush ya go swana le ye a šule mola o ntšhitše senepe sa gagwe o re rush ye ga e fole e ya okobala e ya hlohlona from inside na e ka ba yona lepanta gore di hlohlona go tšwa ka gare ke rush ye e leng gore e sa le motho wa go tloga ka November ngwaga go feta mohlomongwe ge a enwa tša dinwang go ba tšhatša di tšhatšang e ya okobala empa ge bua e no hlohlona ka gare jwale o a butša rena e ka ba lona lepanta prof e ka se be lepanta malome ka yo motheeletši wo a botšišang o tšwele rush ke sebabo e nyaka ditaelo tša sebabo yo e fela sebabo sebabo se a fapana go fapaneng ga sebabo go swana le ditaelo tša gona di a fapana motheeletši wo o tšwele rush ebile o hloka le dilo tša go tlotša rush ye mo tšweleng ka lebaka la gore e re bolela ka rush ye tšwang mo molaleng a e nyake letšatši le lentšhi mo go wena santše re thome re go alafe pele re go fe ditaelo tša gona re bolaye sebabo sela se sentšhi se ka mogare and then ge re fetša re go fe ntho e leng gore o tlotlola ka yona e tlo kgona go thuša dišo tše di leng ka montle gore di foforege ka moka di se ka tlo di sa ba gona mo go wena so yeo ke re e bitša rush re e bitša sebabo e nyaka dipitša tša sebabo tše e leng gore motheeletši a ka dinwa and then di a kgona go ka mo thuša a tla kgona go ba gabotse dipitša di gona nako ngwe le ngwe di a kry-agala ebile ge pula ena so di tloga di ba gona ka bontšhi ka kua gae neng kapa neng a ka notla ra moriela ditaelo a kgona go loka ba gabotse ra moriela le ya go tlotša ye e leng gore e tlo kgona go mo thuša gore le letlalo la gage le be gabotse mo molaleng re a leboga re tshepa gore o theeleditše ebile re tla netefatša gore le lena re a lene ya dinepe tše a di rometse go fa e šita le dinomoro tša gage tša mogala go na le voice note fa awa ka mo ba re khodile moya fela ga go bolelege prof lepanta le fola fodi ge mohlomongwe motho a šetše a le alafišitše goba le ya o kobala go nyaka gore a tšwele pele a phentše a tsošološa ka tša gono goba a tšwele pele a phentše a kry-a treatment ya gono mohlomongwe lepanta malome ka kapa le a fola go fola lepanta ge le tšwele motho wa monna santše o le alafe a ba tloga fola gobana ga ka se fola ga botsotsi be gore le tlo feleletša le mo affecta kudu mo tabeng ya gore motho wa modimo a tla goge boima le gane le mosadi ya gage gobane lepanta ke dišo tše e leng gore di a sepela ka gare so kudu nna ke a le alafa le a fola ke gopole ke alafa motho lepanta gabedi motho ke mo alafa lepanta ga te a napa fola a ba gabotse ke ne bo magolo ba bang ba ka kua gae go ka re go ne motho wa lepanta ba tloga ebile ba sa moko ebile a o kwe ke re lepanta anke ke tšea beke go alafa lepanta 3 days fela ke bona mo ke yang ya ka lepanta a ke le tšhoge lepanta motheletši o mongwe a šomo o re thobela ka kapa okay nke ke dire so MCRS ka bela malome ka kapa le ka a re gona ra lena re bona ke gopela o dimeisa le moreni mo thobela le kae re bona le kae ai ke rena ba ne re botsiša go tile dišomo mmeleng di fitšo tšwa kgole tene no ba tšentsho e ka bothata e ka ba eng la dišo tše di tšwa metsi goba eno ba dišo and then eno ba dišo tše poti ya no ba tše ntsha di tše metse di no ba tše thata
yeo ke sebabo and then santse o kry ditaelo tša gona tša sebabo tša go nwa le tša gore at least dišo tšeo di tle di kgone go fela kere dišo tša mohuta o gantši di nyaka gore ke tle ke di bone and then ke bone gore di hlotše ke eng ka lebaka la gore re sana le dišo tše di kgonang go hlola ke ntho re ibitšang gore ke seqhitho ba go itie ka gore o no tšwa dišo tše dingwe tše dintsho tša go tia mafelelong di tle di fetoge dikutu mmele wa ga go tlo feleletše e le gore wa bola ka mokana ga ona mara e se lepanta so tšeo gantši e ba dišo lepanta gantši dišo tša gona di ba soft di tšwa metsi so a di tšwe boladu a di tšwe madi di no tšwa metsi ene di tsamaya ka line ene di tšwa ka bontšhi ka nako e teng no ke a leboga morena ke tla fihla ka moa ke le right thank you a gona bothata thank you a re a leboga ka nnete mongaka 0648582771 0648582771 MSRS mo moyeng dumela MSRS 0648582771 ka mo ba re thobela ka kapa ke gopela go botšiša gore lepanta le boa after how long I had those sauce under my left breast kore ka fase ga letswele and they even dig a hole so sometimes I feel pains and itchiness o re di tswele ka mo fase ga letswele prof ebile ke di aja di aepa mokoti gomme di tloga di mokosha bohloko e le ruri ka tsena tsela yewe malome ka kaparana le sefola se leng gore ba leka batho ba basadi ka sona se leng gore se thaketa matswele re na le dišo tše leng gore di tswa batho ka fase ga matswele o gopola gore ka fase ga letswele go ba le kudumela ye e rileng so ntho o e alafang ka fase ga kudumela ye e rileng ge o e alafa gore re santse o e alafe o make sure gore ntho ye o e alafang e ba dry so demo o e tlogela gore e be le kudumela that's why a re e bohloko ebile e a hlohlona so and then ga hlohlonela mo lauriang wa ngwaya ga ngwaya mo lauriang o gopa letlalo ga gopa letlalo go shala ntho la ge e shala e fetoga eng e fetoga sefola and then o riang ga a fole ka pela motho gona alright motho mo khuto o nna ke a mo alafa go bane se segolo se nna ke ile nka gatlana le sona sa go swana le seo basadi ba bantši ba bethang ka dišo tše di tswang ka mo fase ga matswela di sepela le morithi ya letswela ge le ntše le theba so molokola ke mo o ketimang gona ka maatla so mosadi o ga le so mme gore ena o hloka thušo ya ka pela ga a tle re mo fetaelo ya gore at least dišo tše di motsweleng di skebe di ba le metsi di kgone go ba dry gore di kgone go fola ka pela ene re mo fele ditaelo tša ka dinwang a dinwela ka gare gore a tla kgone go ka kry-a thušo so thušo re ne le yona for yena a ka tla nako nngwe le nngwe ra mo fa ona dihlare di gona re a leboga o mongwe a še o re thobela ka kapa le prof nna ke botšiša gore ge motho a ile a tšwa bolwetši bja lepanta ge o se alafišitše le tšea nako e kakang gore lebadi la gona mohlomongwe le fele because nna ke na le 7 years mara le sa tšhabana le phefo lepanta le tšwa ka gare le thoma le ka gare la ya ka ntle ge o kwa re le sa tšhabana le phefo o bolela nnete because lepanta ge le tla go motho le tla ka phišo ebile le go tlišetša le go tonya ka nako e teng and then dintho tšela ka montle di a peina le fodile ka ntle ka gare ga la fola santse a tla kry ditaelo tša go nwa tša gore a di nwele ka gare di alafe dišo tšela ka mo gare lepanta ge re re le fodile motho gona ga a sa tshwenya ke fever kore phišo ga e sa mtshwenye o santse o boele o be gabotse ntho e ka šalla mo go wena ye e leng gore gantši e tlo o tloga e nyaka gore o kry dihlare tša gona tša go tseba go tloša mabadi ke mabadi a ka šalla mara ga a swanela go tlišetša phišo kapa go tonya a swanela ene le peina ya swanela go ba gona so motho go swana le owe malome ka kapa re ya mo thuša re na le di-doctor tša go bereka ka matlalo re tlo mo referela go bona ba e leng gore ba ka tla ba kgona go ka mo thuša gore at least dišo tšeo di tle di kgone go riang go tsamaya moo and then mmala wa gage o kgone go bua o be gabotse le letlalo la gage le boe le be gabotse batho ba tshwanetse go tseba malome ka kapa gore ge re treata lepanta re treata nto e leng gore e feleletša e senya letlalo la motho alright thank you MSRS mo moyeng dumela
ka kapa thobela le kae a re gona rra lena a wa teng ka kapa bolwetse bo ba lepanta yo pele ba tshwara setlogolo sa ka ya wa ite pain ya teng bohloko bo ileng ka buka wena o be o ikwa bohloko lepanta le tswele setlogolo sa gago mo pelo ya ka ene le bohloko o ya galla ke ne ke lla le yena o itse ka kapa o ne a re galla o re kana go opelwa a sala bile a thata fela au batho ntwela o itse motho ga re ke tshwere ke ntho o itse pelo ya ka e ba e bohloko mara o ile a kry-a kalafo o fodile fodi ge re bolela ka tsela e fodi ao batho wa tseba re a leboga modimo ko mogolo ka nnete ke mao tsebo ka re lebogile mma go tseba ra hlogo ke a lebo danko ka tafolkopo ne o nyaka gore le tle le mmone ka sephiring o ro no bone a le tša meropa ga moremi o ka re sontša a o rele lebeya a gone molato 0648582771 0648582771 okay ka kapa mogagesho re sa lebeletse taba ya lepanta fa nke re botšišeng le rena re kgoneng go khutša ge re le kua gae prof wa tseba re amogela megala ya motho a rago gape nna molaka kapa ke no kwele professor a šetše a fetile o mongwe a rene ke mo kwele maraka mo kwiša gabotse o be a reng napile jwale ke swantse ke tlogele dilo tse ke di dirang jwale ke mo hlalosetše goba ke mo feng dinomoro goba ke direng jwang a ke tsebene a ke tsebe gore ke go tšhaba goba keng o mongwe a šwena gore thobela ka kapa le prof ke kgopela go botšiša ka lepanta la go gatišwa gore o tšwa dišo goba ke peini fela na lepanta la go gatišiwa o ka tšwa dišo mara gagolo le nna ke le tsebang a ke alafileng ke ya ke reng go ba le molaene o mo black o tsamayang ka lebelo like o sepela o ka re noga molaene a gona ene gantši ba o mo black ke motho o motšhweu ke motho wa mmala o moswana lepanta lela mala gona ke le black ene le sepela ka mo line ya ka fase ga mokhubo so ke ya ke alafileng gantši mapanta mokhuto ke ya go gatišiwa ene a sepela le pain e serious e leng gore ke go palliša le go robala ya ka mo ba re thobela ntate ka kapa ke betha ke peine ka a go left mo legetleng a ke tsebe rena e ka ba e leng ke fela ke tšwa le dišo mmeleng o re o no ba le peine nyana ka mo legetleng la ka mo go left ka fa ebile o ne le go tšwa dišo mo mmeleng fa jwale ga peine malome ka kapa ke rata go lemoša di-patient tše dintšhi gore la tseba gore ke eng ke kgopela gore le seke la lebala goba la tšeela peine fase gobane mmele ge o responda o go botša gore go ne le peine o ra gore o itheeletše ene o seke wa ignora go ne ntho e seng gabotse mo mmeleng wa gago peine ga e nyakege mmeleng ya prof o mongwe a šo o re thobela ntate ka kapa le professor moremi nna go a kgonagala gore na lepanta le ka tšwa motho mo dithong tša bosadi kapa sethong sa bonna re na le dišo tše e leng gore like malome ka kapa ke boletše ka tšona kare normally di causa lepanta e le di-infection nna ge e sa le ke thomile go alafa lepanta ga sanka ka bona le tšwele motho mo dithong tša mosadi goba tša banna dišo tše ke gahlanang le tšona gantši mo sethong sa monna goba sa bosadi ke kry-a e le gore ke meleko ye e leng gore e gona ye e leng gore e tlišitšwe ke lebaka la gore batho ba babedi go seleka go tsenela malapa a batho mara ka nako ye nngwe o kry-a e le gore o mongwe o no ba le bothata bo bogolo ba sebabo se se rileng se e leng gore se mo fihletse ka lebaka leo mara ka go lebaka la go tseba phapano ya tsona ka ge e šetše ile kgajana ke bereka mmerekong ke kgona go tseba gore o tše dišo ge di le so ke tšela e leng gore di kgona go fihlela motho mongwe le o mongwe kudu bontate ba banna
di kgona go batswa Yeah. dišo di a batswa mo sethong sa bona and then o kry ba di tšeela fase o makale monna modimo a palela ko go tsamaya lebe le dipotšišo re gantse go diragalang a se a ya go se le ka felo e le lebaka lang e le lebaka la mmele wa gage o ne le sebabo se sentši goba go ne le erection e leng gore maybe e bile gona ya so dišo ba kgona go bereka ka seaparo sa gago gantši ke nto ke felang ke kgala basadi goba banna ba bantši ke re tlogelang go bereka balekane ba lena ka seaparo sa ka gare gobane go bereka motho ka seaparo sa ka gare malome ka kapa moleko go bontšha gore wa bereka sa mathomo go fihla go motho o mmerekileng ka seaparo ge e le monna wa go tswa dišo mosadi a tšere seaparo sa gage a se išitše felotsoko monna wa go tswa dišo mo sethong sa bonna and ge e le mosadi e le gore maybe monna ga go mmerekile mosadi o tlo makala šitše ano tswa dišonyana tše dintšhi tše e leng gore ga di fele mo sethong sa bosadi so go bereka motho ka seaparo ka tšhila gage re bakelana bothata bona boa se gantši nna ke alafa malwetši ao e re ke kry-a e le lepanta ke kry-a e le taba ya gore mo gare ga bona e le ba babedi a ba tshepana gantši batho ba mohuto o tlo ba bona le ge ba etla go consult go tla monna nnoši goba ge ba tlile le ba babedi ba tsena ka one a ba nyako o tsena e le ba babedi gore ba kgone go kwana gore taba e be e teng gore re kgona go bona gore okay mo go relation go couple ye gore go na le di-parties ka gare prof re sa le gona mo tabeng eo mohlomongwe ya go bereka basadi kapa go bereka banna go diragala eng ge motho mohlomongwe a šetše a berekile mosadi ya gage goba a berekile monna gage ge ba fetša batho bake ba tlogelana e ba boima malome ka kapa o gopole gore ge o bereka monna goba o le msadi kore o le monna o bereka msadi wena ka bo wena o di direla legora la gore msadi o ka se tlhosa motlogela lebaka e le gore nto o e dirang o dira tlemagano ya bophelo ka moka a go ne setlhare se e leng gore ba re monna o nyaka go tlema mosadi e le gore maybe o nyaka go direla for temporary a e kgonagala for nakonyana a e bereke ka mokgwa o malome ka kapa if maybe o nyaka setlhare se se rileng malome ka kapa o nyaka go tlema lenyalo la gago tseba gore o direla for permanent ke bophelo kore o phela le mosadi o go fitlelela wa ikwešiša prof motheletši o mongwe šo wa tseba ya ne batho ba mana o re thobela ka kapa ke tswile lepanta ka February ba itreata batega ke fole and I tested negative for HIV o rumetše dinepeši di mo molaleng mo di tšwele di a bonala le ge ke sa bone gore na di a traya goba di tšwele plekete empa letlete le di bona le lena jale o re a ke tse gore na o kwele mang gore ke lepanta empa go ya ka mokgwa a tlhalosang ka gona o re ke lepanta le motswele ka February ba le treata batega le fole and o tswa go testa negative malome ka kapa ke re go na le lepanta le le hlolang ke baloi o ka se le treat ka dilo tša sekgowa wa le gona makgowa ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang ba lekile batho ba modimo ba berekile ka tsebo le ka mokgwa ba rutetšweng ka gona lepanta mama ka mokgwa re le motswele from February till now nke be le kgale le fodile jwale gore go na le se se leng gona mo mmeleng wa mme se se sepelang tle re mothushe nna ke re lepanta le ntšee beke a le ntšee beke lepanta le a fola le a fola a re tšweleng pele re romeleng melaetša fa ke bona o ka re network ya ka ga e monate ga botse 0645827771 le letlakala la WhatsApp le gona fa le go 0645827771 ke gopela go pota ka fa ka mabenkeleng ka fa re a boa na ke kgale o hletla le mafase o hloka thušo se tshwenyege Dr. Nyoni o gona go go thuša
12 to 3. Masatseleng le Calvin Maropa 3 to 6. Mahube Drive le Zanele Masombuga Lady EZ 6 to 9. Numbers Kambe Breakfast Show le Tessia Mahoro Fancy Face 9 to 12. Nethezeka nathi le Sala Aphane Baby Girl 12 to 3. Remoli Joyce Mahlangu Soka Mahlangu Ntombi yakandobela ungafundwa 3 to 6. Meriton Afternoon Drive Show Lintibalen Sibula Dindi Wethu 6 to 9. Sabela ngolwazi le Vanessa Phura 9 to 12. Pretty Maputuma Pretty M Heli Tshali Papadi Jona Hlakana le Tumele Queen V MCRS your friend to rely on. ge o bolela le rena dikgokaganong tša leyaga šomiša MCRS 25. 9 to 12 re aga malapa lelanogong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labone. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re lebeletše taba ya lepanta letšatšing la lekgone magagešo mo re ka rata go kapa go thaba kudu ge motheletši a ka botšiša professor Moremi a sa le gona mo ka baka la gore go ne le tše dingwe diputšo tše e leng gore go bolela nnete ya mankgonte di a kgokgo di nyaka yena rena tše dingwe tše re ka se di arabe gomme tše dingwe ge re palela ko go di araba ka nako nngwe man re kwagala o ka re kganyetša batheletši ka mo professor ba re dumela malome ka kapa le professor Moremi nna ke kgopela go botšiša gore na lepanta le di-shingles ke ntho e tena ke nna re bone ka motetema malome ka kapa ka sekgowa ba le bitša boalo ba re ke di-shingles oyo ka sega borena ke lepanta ke re bitša lepanta oyo ya nnete a no fapana mola le mola aga o arabegile a re tshepa jwalo go na le voice clip fa nke re ko gore na ka fa a bareng ka fa matota di voice clip tša ka ke tsebo gore ke nna go ba ke a di bolele di voice clip a di bolele ga gone molato re gopela le ngwaleng magagešo romelang ka mokgwa wa go ngwala ka baka la gore di voice clip tša lena ga di kgone go ya moyeng ga ke tsebe rena e ka ba molato keng professor bolwetši ba lepanta bo kgona go tšwa mang le mang goba mohlomongwe bo ya bo lebeletše le mengwaga bolwetši ba lepanta malome ka kapa ke bie gore bo ya ka mengwaga marabo ati a se gantši ka kry ba re mogalabe tate mogolo o swere ke lepanta a se gantši ka kry ba re koko o swere ke lepanta thaka e sese lepanta le kitimela go bona gona gore rena re le thake sese re santse re te tshwareng ga botse gobane malwetši a mantši ge nka bala balwetši ba bantši ba ke ba alafileng ke thaka e sese ya thaka e sese gore from kwa ma 18 ya ke bona o ka re go no mongwe nyako mo araba ya ka nnete prof MCRS mo moyeng dumela a go le ka malome ka kapa re gona ra lena go gopela ba hlokaina le amogetšo kgaetšedi ya ka professor Shwena gopela bolela le professor thobela le kae mam gona professor re gona ke le tsaile di ke hlokaina wa ka mo maakadimeng age
le go ria ga lantse mo go nna ke ile ka tiwa ka lepanta ya mara ka yemela ke tumme ka laetša kgaitsedi yaka a sa tsebe ka bua gape ka laetša malume a re no ba go teile ka lepanta ko sele o bona batho ba sitše ya a ba fetša mo no ka re ke sepela go motho mongwe wa sitše mo ma o kgaogeng a re tshepe gore o tla boa a re tshepe gore o tla boa nke re bone ka fa isan ya 0648582771 0648582771 o sa theleditše motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae ka gare ga moago kgoparara wa MCRS Media House kgauso le mmila o mogolo wa R573 wena gomme ba re ga ile moloto ke leina la tsela nto ka kapa ke na le professor Moremi fa a re lebeletše bolwetši ba lepanta magagešo bo e leng gore bo tla ka mekgwe mentši professor a re bolele ka dišotše tša lepanta pele di tlo tšwa motho ya di ba le saene e e rileng mo mmeleng mo e leng gore motho a ka kgona go kwa gore mara mo o ka re gone ntong ga e sepele gabotse goba o no re a tsoga a no kry-a ditšwele pele lepanta le tla go tšwa motho malome ka kapa o ba le fever mmele wa gage wa fisha o ya e ba o ka re o tsena ke fluso ya and then a o dume selo a o dume dijo o ba le pain ya go gana go ema and then maybe after ke be gore maybe after di houranyana o makala o thoma go tswelela dishonyana tše nnyane o tlo di tlogela wa di bona o ka ra ga se selo mara wa makala maybe ka morago ga hour tše ding go lebelela dišotšela šidi di ata di tswile ka bontši ya so gore lepanta le ya go botša that's why ke re mmele wa motho mongwe le mongwe santse a o thieletše the more go e ba le fever le pain go ra gore santse o ye maema ke a leboga a ke e basana o tswele motho la mara a tshepe gore a shwena o ka re o tla boa gape motho a thieletše mmele wa gage ene a o tsebe ya gore ge mmele wa ka o dira ka tsela ye ga se ka mokgwa ko o tlwaetšego kapa ko o tsebega ka gona ya mmele santse o tlwaele ene o tsebe ene o tiko gore ga ke gabotse ene o ya maemele mmele wa gago ya 0648582771 0648582771 re bolla ka lepanta mo magagešo le e leng gore professor ga le hlalosa professor o hlalosa gore ga se mantleke kapa ga se gantši ebile it's very rare go bona motho o mogolo a bethile ke lepanta ka mantšo a mangwe ra gore re le thaka e tshetse go nne le ka mokgwa e leng gore professor re a tetšhaetša ka bo rena ke ka baka le gore fetša gore wela ke dilo tša mohutao re a tetšhaetša malome ka kapa that's why ke llela kudu rena re le thake sese a re te tshwareng ga botse re te tšhireletšeng o gopole gore batho ba bagolo ba phela ka ditaelo a se gantši o ka kry-a motho o mogolo a sa phele ka taelo ge e le tate ka gae goba koko o kry-a a ne le pitša rilo tše re di bitšang dipitša o kry-a e le gore ba ne le tšona a ke rena ke a ba bona ka kua gae ba fela ba etla ba re Moremi re nyaka Z2 bagalabe ba tla ka kua gae ngwanaka mphe pitša banna pitša yela e na le dilo ka mokana ga tšona tša sebabo tša go hlatswa madi a se gantši o kry-e le gore ba sa hlela ke malwetši dilo tše professor di hlagela baswa ke ga botse kudu gore moswa a dule a tseba ditsela tša gage ke kwele o tloga o tseneletše kudu mo go ye ya gore banna a re katogeng batho ba ka baka la gore batho ba bereka batho ba bona ya go bolela nnete malome ka kapa ga go monna wa nyakang go loser a go monna wa tlo rekela mosadi dilo tša gage ka tšhelete ya gage ka moka wena o le monna wa fihla wa tsena ka gare ga segwara sa gage monna a tla thabela taba tšeo batho ba sa tlo go bala ba sa tlo go bala ka lebaka la gore go nne le banna ba e leng gore ge ba fetša go kry-a basadi ba e kwa go le bose ba tsamaya le bona ba re jwale ya re ya go itukiša a re nyake motho nna ke le monna ke ku wena o le mosadi a o ye ku ka moka re ya kgotsofala fa se re se kgopelang ke tšhireletšo e le gore gantši go a diragala gore monna
a ka bereka mosadi ya gage a bereka a robala gae go ba gantši ke banna ba ileng gore ba tšea nako e teletšanyana ba sa tle gae gantši e bereka ke banna ba banong go tšea nako ba ile go sela ba ile selela basadi ya ba bereka gore ka mo di goreng ga ke nyake motho ka mo ke nna ka ya ene ba e kwanela le basadi ba bona basadi ba le bona ba dumela wena go wetla o ne o dumela mosadi ola wa tsena go sasa wa makala o tla bana le mmele e le gore mosadi wo o dumela a tseba gore monna gage o mo dirile eng re na le taelo ya go thekga ntho re ibitsang gore ke lenyalo ya re ne le taelo go thekga ntho re ibitsa gore ke lenyalo le ga la swanelo tsenela ke dira go re bolela ka dira re thoma go bolela ka banna ba bangwe a re nyake banna mo mosading o a re nyake cheating ka gare ga lenyalo ya so re na le taelo yeo and then yeo e ria ke batho ba ba shitseng ba nyetse le kgone o tlema le monno ya all right MCRS mo moyeng dumela re gona ra lena ra go amogela ntate Manyaka nna ke leboga maena le ntate Borima le le fa ngwana me ntate ka kapa e kwa le fa maena ba botse me re tsere o ne ditse ya ile na ditse aga ka go tsena na ditse ba ka go di ya le leboga maena ntate ka kapa ntate mo le ya leboga no go leboga re le kudu ntate Manyaka man wa tsare leboga thego kudu ka mehla monna mpa tšokoto re a leboga re be re sa le gona mo profo tabeng ya gore monna o kgona go kwana le mosadi ya gage gore mogatšaka ga ke nyake re tsenele ke dira go tla jwang gore mosadi a re a tseba gore o kwane le monna gage gore ba tswa ga moremi o berekile digwara o berekile wa tsa dilo tše ka moka ga tšona gore go se ke go a batamela batho mo napile go tla jwang gore mosadi a tle a be le pelo ya gore a ka tsentšha monna o mongwe ka digware ntše a tseba gore professor more mo berekile mo nke ke pote ka fa MCRS thobela thobela le kae mama heban o tswa dišo ka ditsebeng di riang di tswa boladu alright o mama o tshwenya ke ditsebe mo tliše re na le taelo ya ditsebe ya go ka mo thuša ye e leng gore e tlo mo thuša le gore dišo tšeo ka mogare ga ditsebe di fela kere lanko mama hello mama hello ke network ke network ngwana o tshwenya ke ditsebe a ba mo tliše e ka se be le panta ke dišo bothata ba dišo tše e leng gore di ka gare ga ditsebe malome ka kapa o nyaka gore ngwana ba mo tliše re tle re mo riele taelo ye e leng gore e tla tle thuša ngwana ka ditsebeng dišo tšeo di a kgona go felela ke maatla taba ye ka kapa ke e bolelang ya gore digwara tša batho ga di tsene ka kua gae ke sane le mogalabe tate ko e leng gore gantši taelo tša mohuto di bereka ke batho ba bagolo ene pele ba di bereka go motho e leng monna le mosadi o ka se no re o le lesogana wa notla o se wa nyala ngwana batho wa re gomme nna bjale ke nyaka go tiiša lenyalo laka ke a monotlela motho ya e kgonagala ke nyaka mo go tsene nna fela ya ka lebaka la gore nto mathomo taelo ela re ria le ba leloko e a phasetswa bana ba ba re bona ka bo bona ba tetlema bana ba ba re bona ka gare ga lenyalo la bona ga ba nyake motho ga ba nyake dilo tša go swana le mokgwa wa bonyatsi ka gare a ba nyake selo ka gare re ba fa taelo re ibitsang gore ke lapa le bose le motswalela kgoro ba hlapa ka ona e le ba babedi ba tla ba dula ka lapeng la bona go ya go ile lenyalo la bona la se tsenele ke motho so ge nyatsi ka tsena ka moe e tla titšhatšharela ke o dulenyana mo go ye ya lapa le bose ke a gore bose e be ba eng ba gore motlho mongwe re no o segišana go baoa bose ke ba ka kua diphapošing re na le kore lenyalo ka segagabo re na re ya le thega ga raro ra phasa re ne taelo go hlapa re ne taelo ya gonwa ya basadi le ya banna ya ka kua phapošing lapa le bose
ke pheko ye leng gore e thusha monna le mosadi ba ba nyalaneng ba ba phelang ka leshata ebile ba shetseng ba tswile dikamora tse pedi mongwe a shetse a robala ka kamoreng ya bana gomme mongwe a robala ka kamoreng ya gage re ya ba bitša le meloko le metswalle ra tla ra ba bea fase ra ba kgale manto a bona ge re fetša mo ra re jole ka gare ga lenyalo le lena le balekane ba babedi le tekemišeditše buang ba re rena re nyaka go bona re tswela pele ga go sane wa John Parties ra re le a rereša ba re ra re tšeang le phase le fore badimo le gore gore le tla ba botša ba tla re ba phasa ge ba fetša ra ba hlapiša e re fetša ba hlapiša ya batsi jale batho ba le bale ba swarane ra ba fa dipitša tša gore ge ba ya ka kua ka kamoreng go be bose gape malome ka kapa di a boa mo malapeng a batho a ke re banna ba no tšea basadi ba ka ntle ba ba robadiša godimo ga mepete ya basadi ba bona and then mosadi ola ga a fitlha mo ke nyatsi re ga a fitlha kganyoga ka more ya mosadi wa e bona o ka re ka ba ya gage ana batho ma bereka mola monna modimo gane le mosadi o ka mo no bona o ka rawa fa ke ne le mogwera ke ebile ga go sane se se kinyegang ka mora e thoma go fetoga leshata ka lebaka la gore monna le mosadi ba ileng gore ga ba sa kgona go tsenela ko boete leshata le santse le be gona a re tšee motheletša šwena MCRS mo moyeng dumele re gona rra lena ba letheleditše bo professor ka fa sorry mo fase a re o kwa phišo dikupetše metsi ene metse ao ge a rothela mo gongwe go tswa se sengwe gape sešo na e ka ba e le lepanta le gona ge e ka ba ke lepanta le le jwang ke a leboga ke nna Mahlako Nthabiseng ka mo Mamphogo ka fa professor o a bolela Mahlako dišo tša lepanta malome ka kapa yo ge se ka rothela mo gongwe se tsoša se sengwe so o a rereša that's why re lela gore motho ga a tswile lepanta re mo alafe ka pela ka mogore ka kgonang ka gona ya ka nne so that's why re lela re mo alafe ka pela ka mogore ka kgonang ka gona so nta go nyaka go bona gore le a fola e tla ga moremi ke a le fodiša lepanta ka 3 days ene professor lepanta le a bolaya ke sa bušeletša ke re lepanta le a bolaya because o bolaya ke pain ene o tsore lepanta le a fiša le change temperature motho la bola hlakahlakantšha mmele wa motho ene motho ga a šetše a swere ke lepanta le go ja ga a sa ja so lepanta le bohloko kudu banna batho ba seke ba dula ka lepanta ba e kwa bohloko ka gae ba dutše ba re a bane selo ba tle ka kua re tle re ba alafe ba tlo no fola ba tlo no tla ba patela ke sure ka lepanta ke re ba re a o re ba re prof wa litia ke na le dipheko tša gona lepanta motho a ka ba lwa ke ka tšontšhi mara a ska re lepanta le moswere a dula ka lona ke le bo magolo ba bang ba babedi ba basadi ka kua gae go ka no motho le panta shuba no topa ka letsogo ba re after 3 days go e tla mola o bona motho gona e tla hlakela ke le bo magolo ka kua ba le ko le panta wa tseba prof a re a leboga ebile re lebogang o ka re batho taba ya gore ba emaemela maphelo a bona o ka re ba ka ikwa ga botse ba ishala morago ka baka la gore professor a shwena motho MCRS mo moyeng dumela tobela bona ke ko ke mo mogala dino tobela ke ne bothata mo maretleng madi a tshwanetse mo maretleng ko ba ke matheka o baba ke matheka madi a mo maretleng ebile a mo mathekeng ko ke tshwanetse mo mathekeng enta a ba mpetela madi a tshwanetse mo maretleng ke na le nnete gore go na le mathata e leng gore a kudu a kitimela mathekeng re na le mathata e leng gore a kitimela magetleng nto golo gore santse pa o tleke go lebelela gore bothata bo bogolo e ka ba eng ka lebaka la gore ke na le nnete gore ge e le gore ke madi ene ke gale o ema ba go file dipitša tša madi nkebe moloko o tlogile mo go wena so go nyaka gore re tloga re lebelela gore gabotse ke eng se segolo se se hlolang gore magetla wa be bohloko le matheka wa be bohloko go na le gore se gona mo mmeleng wa gago ba ka go leka ka ore go nwa le ke a ke ba ke matheka a ba mpetela re mmaji
a thabetse a mo mareke mmathekeng a bone mmaji a ke tsebe dikalafi ka gore di a fapana mara ke raga ke tsebe ka gore dikalafi di a fapana mara founele go sasa ke tlo lefa di-phone number o foune go sasa before 10 nke ko go lebelela o le mo gae pele o e tla kua go nna ko go botse gore bothata bo bogolo e ka bang ka lebaka la gore madi a sentse a tsamaye mmele ka mokana ga ona a ka se be plekete phateng e nngwe a se be gona gore re o ka ba le bothata so ke tlo go lebelela gore ga botse bothata bo bogolo bo o sepelang le bona ke eng then ge o e tla kua o tle o tseba gore ga botse tša gago tša bophelo di eme jwang tholamete moreme ore o go tsa ntena ke famola ga phokwane mola papa we papa we sama a re tlogeleng tša ga phokwane a ke re le kwele gore ba re le founeng go sasa then ba kgoneng go le tlola thank you mama malone bolela le rena dikgokaganong tša leyaga šomiša Hashtag MCRS 25. 9-12 re aga malapa lelanogong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labone. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke masomepedi šupa fela go ikela go e re ya lesomete ka mantšho mangwe ke gore 27 minutes to 11 o'clock re sane le professor Moremi ka mo magagešo re lebeletše taba ya lepanta ye e leng gore go ya ka ditlhaloso tša bo professor lepanta magagešo le kotsi a fapana gone le a mohlomong o ka topang o ka gatang gone le a bolloi gone le dilotše ka moka ga tšona mara se professor a lekang go eletša batho ka sona ke gore batho ga ba tsebe mebele ya bona ge motho a ekwa o ka re mmele wa gage o ka re wa motlaba motho ga a emelelanya ke go tseba gore na ga botse mmele wa ka ke ka baka la nkokwa ka tsela ye prof re šaletše ke metsotso fela mohlomongwe tsheletšeng gore re laelane le batheeletši go ne le se mohlomongwe le ratang go no se phaula tsebeng ya motheeletši tsebeng ya motheeletši malome ka kapa ke rata go lemoša motheeletši gore lepanta le a phela 1 ke rata go lemoša motheeletši gore lepanta le a fola ke rata go lemoša motheeletši gore lepanta go ka le tlogela le tlo go tšeela bophelo ke rata go lemoša motheeletši gore ge re bolela ka lepanta re bolela ka ntho e leng gore ka go palliša go robala ge re bolela ka lepanta re bolela ka ntho e leng gore ga se ntho nnyane ke ntho e kgolo ye e leng gore ga e nyake go tlogelwa fela batheeletši kgole le kgauso ke nyaka go lefa molaetša o bohlokwa šo ithuteng go theeletša goba le kgotleleleng go theeletša pitšeng tše kgolo le sa tlo kwa tše kgolo tša go feta tše di apeilweng le kgono batheeletši ke rata go le leboga kudu tabeng ya go theeletša lenanego le gore fa maatla go founa ga lena le sa tlo kry-a tše kgolo tša go swana le tšona tše re bolelang ka tšona tše malome ka kapa thobela batheeletši ba ka labone ke nyaka go tloga re bolela ka malwetši a basadi ka kakaretšo ke seke ka re borileng malwetši a basadi ke nyaka go bolela ka malwetši a basadi ka moka ka kakaretšo ya ke rela gore basadi ba tloga ba itukiša re tlo bolela ka malwetši a amang basadi ka moka ka kakaretšo go thoma go ngwana o monnyane go fihlelela ka bokoko e le ba bagolo lebaka e le gore matšatšing a bolekgono re šetše re kry-a gore bokoko ba bagolo ba ga borena ba tshwenya ke dipopelo ba šetše ba godile ba thoma go dipotšiša gore ga botse molato e ka ba eng jale re nyaka go tla go thušana le bona kudu mabakeng a go swana le ao
baswa ba re ga ba dutse ka gae ba tsebe gore go thoma motho le monnyane go fitla mafelong e ba ile mogolo le motho mosadi o sepela a gahlana le malwetse a mabuang ene le gona pheletsong o kry ile gore pholo ya gona ke ya mohuta mang banna ba ga borena tla le thietse malwetse ya basadi ba lena le tle le kgoneng gore ge le bona ba gahlana le mathata le tle le tsebe gore kalafi ye le santse le ya maemele go basadi bao ke efe then ka yela beke ya la bobedi re tlo bolela ka malwetse ya banna ka moka ka kakaretso ikwa ya motheletse mongwe šomo prof gore banna nna mmele wa ka wa vibrata ya ga ke tsebe gore na bothata e ka ba e le eng gore mmele wa ka o vibrate ka tsela eng go vibrata ga mmele malome ka kapa go hlola ke mokgwa wa ditšhika ditšhika tše e leng gore ga go lokudu di sepelelana le monagano mmele ba kgona go dira gore o vibrate gore o swara selo o kry-ile gore mmele o thothomela ke moloko mogolo wa gore motho a palele ko go bereka ba be ba marakiše mmerekong so mafelelong o feleletša o betha ke stroke ka lebaka la gore mmele wa gago ga o relax kgopolo e go ga boima so malwetse ya mohuto re alafa ka kua gae a tšee difounu ke moka a tla letse gore a kgone go kry-a thušo ya nna motho ga e tla ka kua gae a badua le so malome ka kapa dihlare ke natso nka ne go alafa wa mpatala ka morago go bontšha gore ke nnete ke tlo go alafa kalafi di gona a ke re ba re di gona ya ka nnete prof tše mongaka ke ditebogo ba re le batheletše ba MCRS ka wena a re tla phela ka thušo ya gago malome ka kapa kudu le badimo ba ga Moremi Thobela ke buša ke le mahlako nthabiseng ka Mamphogo modimo le badimo ba leeteleleng pele re leboga kudu modimo a tloga mošireletša ka matla ya prof batho bao e le gore mohlomongwe ba kwele gabotse ebile ba bangwe ba paletše ke go tsena gore ba ka hlalosa mathata a bona mohlomongwe mabapi le bolwetse bo ba lepanta le maitemogelo a bona le tšeo di batla bago Professor Moremi o kry-agala kae mohlomongwe ge a šetše a tlogile seyalemoyeng Professor Moremi ga a šetše a tlogile mo seyalemoyeng ba gešo o a kry-agala mo founung ya gage mara batheeletši balatedi ba letlakala ke a kry-agala mara ka lebaka la gore ka nako nngwe ba mphounela ke ne le lena ka kua ntlong ya badimo bangwe ba palela ko go ka nkereya mara ga ke sa rie selo ke a kry-agala nomoro tša ka ke tšona tša 079 170 9862 079 170 9862 dinomoro tša office tše ka mehlale ka matšatši le santšeng le difounele ge le nyaka go nyaka go tseba maybe tše dintšhi tše di riagalang ka kua ga Moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 re na le difounu tše e leng gore ge e le gore maybe ke galo founa o bona difounu tše e leng gore maybe ga di swariwe re na le manager ka kua ga Moremi ka kua le ka mo founela bošigo le mosegare la nyaka go tseba gore dilo di sepela jwang ke CCNG kua ga Matau le tlo mo kry-a mo go 076 252 7969 076 252 7969 or o ka founela se se itumeleng go number shi ke le fa di number tše ka lebaka la gore ke a le kwa gore le alla ba bantši le no go founa o kry e le gore maybe le aga ka nega mola le mola o kry le gore di phone tša rena di busy tša batho ba ke le fileng tšona le founela se se itumeleng go 071 4145 880 071 4145 880 ge ba ka moka o ka ba hloka moruti Malefo o ka se go mohlokile reverend go 072 133 6761 072 133 6761 ka sontaga gona
ge o ka moleka gare ga mosagare go ka ba boimanyana ka gore o fela a ya kerekeng mara mo matšatšing ka moka o ka no moleka nako nngwe le nngwe o tla no kwa yara ba re khutšwa modimo ga e be le wena then o napo mo hlalosetse mathata a gago aga ke nagana re ke ba file tsona ka moka ka botlalo ene bao ba leng kgole ke rata gore malome ka kapa ba ske ba tšhaba go ngwala mola letlaka le la rena goba ba bua ba ngwale mola emailing ya rena ya drmoremi the number 3@gmail.com la hlala molaetša ka mola ge ba ofisi ba ka se le arabe le mpotšeng ka pela ka tšhoganetšo ke kgone go ba lata ka mošito ka mola ke ba botše gore le yalla ke ba bontšhe le bohlatse ba gore ga ba le araba gona mola emailing o nongwala wa no re mathata gago ke eng email bona ke nna ke na le nneta gore ge ba ka se le arabe ba tla be ba ntshwentše ka mokibelo Bakersford ke a bina ka Bakersford go tla be go goroša lethwasane la ngwana ke la Makweng ka Sontaga ke tla be ke le ka Moteti ba re Matshilapata Masoganeng ba re ke tla be re goroša Magolo Nthabiseng ka kua banna Magošing ka kua banna ga Mathebe tla be re goroša Magolo Nthabiseng ke rata go mema kgoro ya ga Mathebe ka Boati re tla go bina le lena re tla go rapela le lena e tlang le tle le be le rena le tle le kwentaba tša ga bolena ba ga Mathebe ba le sokotšing ba e leng gore le a tseba gore dilo le ne mathata a mantši a sedimo ngaka Moremi o etla ga a tle go patediša motho wa ga Mathebe o tla go thuša o mongwe le o mongwe wa ga Mathebe o e leng gore o ne le bothata e ka ba ga bomme le ba ga botate le dumeletše go tla ngaka Moremi o tla ba ne le lena o tlo fihla ka 9 ke kgopela gore bao e leng gore ba ne le mathata go thoma le kgono pele ba robala ba tšwe ba phasa gore medimo e kgone go gahlana re tle re kwa diporofeto gore di reng godimo ga kgoro ya ga Mathebe ka moka ka Boati godimo ga ditlaišego tše ba bile le tšona le gore di ka fela ka mokgwa mohutamang bao ba sa berekeng ba ka bereka bjang bao ba sa nyalweng ba ka nyalwa bjang bao e leng gore ga ba ne masia ba ka kry-a masia jwang ga Mathebe Moteti meloko le metswalle baagišane bao le sokolang ba Moteti ngaka Moremi o tla le bana ba gage lena bao le ba jwang e tlang mathasane ge ba tlile kua mmereko wa bona ga ba tle le go bina fela ba tlela go thuša le lena e tlang bana bao ba jwang ka Moteti bana bao ba sokolang ba tšešeng re tle re boneng gore bothata ke eng Moteti go ne le batho ba go thuša mangaka ka moka ke a le mema ba Moteti ba porofeta a re thušaneng re be ngata ite le tlo bona re tlo kgona go wina dira tše di re šetšeng morago ke a leboga malome ka